نیشنل پارٹی مرکزی صدر و پیشرگی سروزیر بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا ضلع حضدار کنونشنی خطابی تہاوتی عیال و لیکا درشان کتگ گشتگ کے میر آصل خان بزنجو یک مازندلو بہادر انسان بوتگ ہایا ارمدام پاکستان را یک حقیقی فلاحی ریاستی گندگ واحش کتگ و ہایا بعضیں جہدی ہم کتگ گیش ڈاکٹر عبدالمالک گوشگند کے ماہی بیستو یکمی کرنا گو ناروا ہو ظالم و وڈیرا ہو جاگیردارانی خلافہ جنگ کنگا ہیں باہدیں زالبول ہم سیاستہ گیشا چھ گیش بہر بزورند گیش ڈاکٹر عبدالمالک گوشگند کے اسلام آبادہ گو بلوچستان وساہلان دوستی ہست بلے گو بلوچستان محلوقہ اچ دوستی نیست باہدیں امیوڑا اہم بلوچستان وسائلان گو دوستی چا اشیا گیش محلوق گنا دوستی بوگ لوٹی دانکہ بلوچ محلوق ہوتا بیار و مددگار محمد و گیش پاکستان ریاست آر پیڑا گون بیکا بند وش نیوز حضدار